neza. Tugiye kumva ijambo ryawe, girira neza umukozi wagiye guhagarara mwami Imana imbere y'iri teraniro. Ntabwo amenye imitima ikeneye. Hari abaje bashonje, hari abaje bababaye, hari abaje barwaye, hari abaje bafite imvune zo mu mitima, hari abafite iz'ibyaha. Ibyo byose kuko uri Imana ifite ijambo rikomeye rigenda ku kibazo cyose rikagikemura. Reka umukoresha b'igikoresho cyawe, usubize ibyifuzo biri muri iri teraniro, utugirire neza rero. Natwe duciye bugufiya kandi turakwemereye, ngwino utegeke, ngwino Mana uganze, ngwino ugira ibyo ukemura mu mitima yacu, kandi iri teraniro ritahana umugisha wawe. Ngaho rero imbaraga zawe nizibane nawe, natwe Mana tugire neza, ubane na buri muntu wese. Cyoro kibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo no tubisabye tugushima, amen. Murao, nashukuru Mungu kuwa hapa Sumba. Imana kuba ndi hano Sumba. Najua munaweza kuzania kama mimi niko mgeni hapa. Mushobora gutekereza ko ndi umushyitsi hano. Lakini mimi siko mgeni. Ariko ntabwo ndi umushyitsi. Nilianza kufika hapa tangu zamani kabisa. Natangiye kugera hano kera cyane. Unapita miaka mingi. Hashize imyaka myinshi. Nilikuwa kijana sana. Nari nkiri umusore mutoya. Lakini nimekwisha kuwa mzee. Ariko ngo ndashaje. Lakini kama mtu yuko ndani ya Yesu, ariko iyo umuntu ari muri Yesu hazeekaki, ntabwo asaza. Unaona wazazi wetu hapa, ntubona ababyeyi bacu hano wamezeeka kimwili, barashaje mu by'umubiri, lakini wanakuwa na nguvu, ariko bafite imbaraga ya kufanya kazi ya Mungu, zo gukora umurimo w'Imana. Naitwa kwa jina ya Mutabbesha Rugendabanga. Nitwa Mutabbesha Rugendabanga. Niko mwinjiliste kwa kanisa la Sepake Bukavu. Ndo mubwiriza butumwa ku itorero rya Sepake Bukavu. Kama munasikia Sepake ni ADPR ya Kongo. Iyo muvuze wenda mwumvise Sepake mwumve nko kuvuga ADPR muri Kongo. Nimekwisha kuzeeka na maze gusaza. Nakuwa na miaka 64. Imyaka 64. Nakuwa na mke na watoto 8. Te umugore n'abana 8. Mungu awabariki. Imana ibahe umugisha. Tunaenda haraka, miniti yangu ni kidogo sana. Turihuta cyane na miniti yangu ni kidogo. Kandi minota yanjye ni mikeya cyane. Na mimi ninajua kuheshimia gahunda kabisa. Kandi zirwose kubahiriza gahunda pe. Tutasoma katika Injili ya Mariko. Turasoma mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Mariko 14 igice cya 14 na mstari wake wa 9. Murongo w'9. Mchungaji anaweza kutusomea mu lugha ya Kinyarwanda. Mwenyepo tayari. Dusome mu Kinyarwanda. Marko 14:9. Marko 14. Igice cya 14 umurongo w'9. Basi mpale tu. Ndababwira ukuri yuko aho ubutumwa bwiza buzigishirizwa hose mu isi yose, icyo uyu mugore ankoreye kizavugirwa kugira ngo bamwibuke. Okay. Urwibutso. Muraruzi aba urwiza n'urubi. Gusiga amateka ku isi. Niyo ntego. Murabyumvise. Tunasoma neno la Mungu katika Injili ya Mariko. Dusomye ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Mariko. Biblia yangu inashuhudia nasema ya kwamba Biblia yanjye yahamije ngo akaingia katika nyumba ya Simoni mkoma. Yinjira mu nzu ya Simoni umubembe. Alikuwa pamoja na wanafunzi wake. Yari ari kumwe n'abigishwa be. Alafu ule Simoni mkoma akawaandalia chakula. Hanyuma uwo Simoni umubembe abatunganyiriza ibyo kurya. Walipokuwa mezani bakirya, mwanamke mmoja
umugore umwe akaingia arinjira na kibweta cha malashi, afite icupa ry'amavuta ihumura neza, amavuta ahumura neza, parufe. inaitwa kwa jina ya nardo, ngo amavuta yitwa narada. ni parfum ya bei sana, ni parufe ihenze cyane, mpaka leo inakuwa na bei kali kabisa. kugeza n'uyu munsi gura amafaranga menshi. Alipoingia tu ndani ya ile nyumba, yinjiye aho ngaho muri iyo nzu, akakamata ile kibweta, afata rya cupa, akaifungua, ararifungura, akaimimilia kwa Yesu, asuka ayo mavuta kuri Yesu. Batu wenyewe walikuwa mwele nyumba, abantu bari aho ngaho muri iyo nzu wanarakara, bakasikia wivu, barareba ngo batangira kurakara. hii mafuta yote, baravuga ngo aya mafuta yose angelileta, ngo yagombaga kuyazana tuiuzishe tukabulie wa maskini, ngo hanyuma twari kuyagurisha amafaranga tukafashisha abakene. Yesu kwa sababu ni mwana wa Mungu, Yesu kuko ari umwana w'Imana, alijua kitu kenye kilikuwa ndani ya mioyo yao, yarazi ikintu kiri mu mitima yabo. Zaidi mnajua mwenye alirakara sana ni nani? Warakaye cyane, muramuzi? Yuda Iskariote. Haleluya! Kwa sababu ule Yuda Iskariote ndio alikuwa anachunga mfuko wa Yesu. Kubera ko Yuda Iskariote ngo ni warakaye cyane, kubera yuko ari washinzwe gucunga umufuka w'amafaranga. Na alikuwa na nyotola, alikuwa na iba kunagenda comoramo makeya. Yesu alijua yenyewe ilikuwa ndani ya moyo wake. Yesu yarazi ikintu kiri mu mutima we, akawaambia, arababwira, "Tuya nini munafadhaika, munakasirika? kubera iki murakaye mubabaye? Aba bamasikini munakuwaka nabo siku zote, abo bakene muhorana nabo ibihe byose, lakini huyu mwanamke mwenyewe anafanya hiki kitendo, ariko uyu mugore ukoze iki gikorwa anatayarisha mauti yangu. We arimo aratunganya umubiri wanjye." Maiti ni intumbi, maiti ni intumbi, arimo aratunganya umubiri wanjye wenda gupfa. Kisha akasema, hanyuma aravuga, amini ninawaambia, mumenye ndababwira ukuri, kwenye injili itahubiriwa ahantu hose ubutumwa bwiza buzabwirizwa mu isi yose. Na hiki gikorwa kenye uyu mudamu ananifanyizia, iki gikorwa uyu mugore ankoreye kitakumbuka, kizahora kibukwa. hapa Sumba, ahangaha Isumba batakukumbukia nini? Bazakwibukira kuki? Ni kubafle? Ese ni kuri bafle? Ni kuitala? Ni kuri tarase? Ni kusente? Kuri ya sentetizeri? Uyu mwenye aliuza hiki kitu, uyu nguyu waguze aritari akagatuti, kama anakufa leo hapa Sumba, niyo hano muri urusengero bavuga bati yitavye Imana, batamukumbukia kwa hili, bazanamwibukira yuko yazanye akagatuti. Tunaendelea kusoma neno la Mungu, niko haraka. Turakomeza kusoma ijambo ry'Imana ndihuta. Tukisoma katika kitabu cha Isaya 38, iyo dusomye muri Yesaya igice cya 38, tutasikia habari za Ezekia. Dusoma inkuru za Hezekiya. Biblia yangu inashuhudia, nasema ya kwamba Biblia yanjye irahamye kavuga ko siku zile mfalme Ezekia akagonjwa. Iminsi rimwe Hezekiya yararwaye, Mungu akamutuma Isaya, Imana ituma Yesaya, uende kumwambia Ezekia, iramubwira ngo genda ubwire Hezekiya, hii magonjwa yenye anagonjwa, iyi ndwara arwaye kufu ntabwo azayikira, izamwica, atakufa tu, azapfa pe. Isaya akatoka, Yesaya avayo, akaenda kwa mfalme Ezekia, ajya kwa mwami Hezekiya, akamwambia, aramubwira, Mungu amenituma kwako, Imana yakunumyeho, asema hii ugonjwa yenye unagonjwa, yabwiye ngo uburwayi urwaye kufa,
Nugupfa. Na utakufa tu. Uzapfa nta kabuza. Ninajua Bakristo mingi banapendaka buhanuzi. Abakristo benshi bakunda ubuhanuzi. Hivi siseme shara baraganda batasema ni mhubiri gani uyu mwenye atabiri. Baribaza nyine yadavuze shara baraganda baravuga ati se uyu mubwiriza butumwa ni n'ubwoko ki. Na watu wanasema banapendaka babatabirie ya kwamba batabarikiwa. Hanyuma abantu bagatekereza yuko nibahanurirwa nyine aribwo bahaye umugisha. Lakini bakisema kufa batakufa wanasikia banaogopa sana. Hanyuma iyo bavuze tugupfa muzapfa batinya bakagira ubwoba cyane. Sasa wakati Isaya wakati alimwambia mfalme Hezekia ya kwamba atakufa, hanyuma Isaya abwiye umwami Hezekia yuko azapfa, akaingia katika chumba chake cha kulalia. Yinjira mu cyumba cye cy'uburiri, akageukia kibambazi, arahindukira yerekera urukuta. Mu Kinyarwanda banasema ivuri. Ego. Haleluya. Akaanza kumulilia Mungu, aririra Imana, akalia, ararira, akaanza kumkumbusha kazi zenye alikuwa anafanya. Yibutsa Imana imirimo yakoze. Mana, arayibwira ati Mana, kumbuka, ibuka Mana, kisi nilitembea katika njia zako katika haki, nagenderaga imbere yawe nkiranuka, na kisi nilikutumikiaka, jewe naragukoreye. Mnajua kazi zenye mfalme Hezekia alifanyaka? Muzi ibyo yakoze? Ni mingi sana. Yakoze byinshi cyane. Akukani. Haleluya. Amen. Mungu akasikia maombi ya Hezekia. Imana yumva amasengesho ya Hezekia kubera ibikorwa yakoze. Yego ni gutyo. Haleluya. Haleluya. Hezekia akamkumbusha kazi zote. Hezekia yibutsa Imana imirimo yose yakoze. Mungu akamwambia Isaya, Imana ibwira Yesaya, subirayo. Haleluya. Haleluya. Isaya akamwambia, Yesaya aramubwira, Mungu anakumbuka kazi zenye ulimtumikiaka. Imana yibutsa imirimo wayikoreye. Sasa anasema hautakufa. None iravuze ngo ntabwo uzapfa. Anasema ya kwamba utapona na nakuongezea miaka 15. Ndetse aravuze ngo akongera imyaka 15 yo kubaho. Haleluya. Haleluya. Tugiye kurangiza. Tuingie ku mtu mwingine wa tatu. Tuvuge undi muntu wa gatatu. Biblia yangu inasema hivi. Biblia yangu iravuga ngo, ukisoma katika Injili ya Luka, iyo usomye mu butumwa bwiza bwa Luka sura yake ya 7, igice cya 7, mstari wake wa 2, umurongo wa 2, Biblia inasema hivi. Biblia iravuga ngo, palikuwa na akida, mkuru wa basirikari. Yego, hari umukuru w'abasirikare. Alikuwa na mtumwa wake mmoja. Yari afite umukozi we umwe urwaye. Alikuwa mgonjwa sana. Umukozi we yari arwaye cyane. Tena alikuwa anampenda sana, kandi yaramukundaga cyane. Akasikia habari za Yesu, hanyuma yumva inkuru za Yesu. Akatuma watumwa wazee wa Wayahudi, atuma intumwa ze abakuru b'Abayahudi, mwende kwa Yesu, mugende kuri Yesu, mumwambie hivi, mumubwire ngo ya kwamba mtumwa wangu, mugaragu wangu anagonjwa. Mubwire ngo umugaragu wanjye ararwaye. Bakaenda, baragenda. Wakati walienda kwa Yesu, bageze kwa Yesu, kuri Yesu, bakamwambia, baramubwira, mkuu wa askari ametutuma hapa. Umukuru w'abasirikare aradutumye, kama mtumwa wake anagonjwa, umugaragu we ararwaye, aseme wende nyumbani kwake umuombeye. None ngwino iwe umusengere aweze kupona, hanyuma akire. Ndasema mu Kinyarwanda. Yego. Mvuge mu Kinyarwanda. Bageze hantu Yesu yari,
bariya basaza b'abayahudi baramuhenda muvuge baramuhenda musubiramo baramuhenda niseme mu Kiswahili bakamubembeleza bakamusi muvuge bakamubembeleza wakamusi baramuhenda baramwinginga akwiye kugirira neza musubiramo akwiye kugirira neza cyane akunda ubwoko bwacu. Haleluya, amen. Muko munasoma akunda ubwoko bwacu, nicyo cyari cyambere, cyo cyari cyambere. Cyakabiri yego murakizi yaratuyubakira mu rusengero. Haleluya, amen. Ni sinagogi yacu niwe yitwubakiye. Sinagogi urusengero rwacu niwe yitwubakiye mu y'amafaranga. Haleluya, ako kanya umukozi arakira. Haleluya, amen. Bamuyibusa imirimo yarakoze. Ako kanya arakira. Nani igiye muzamuyubakira uru rusengero. Haleluya, amen. Muzamuyibusa imirimo yose naye azaba. Haleluya, amen. Usige amateka hano isumu umuyubakire. Feza na zahabu bose ni butunzi bw'Imana. Imana ibaho umugisha. Amen. Baba wa mbinguni, katika jina la mwana wako Yesu. Haleluya. Ulitaka niwe hapa Sumba. Ulitaka neno hili liweze kusoma hapa. Ulitaka watoto wa Sumba waache mateka mazuri hapa. Wanakuwa na mshinga wa kukujengea hekalu mzuri. Mungu ulimwambia Hagai ya kwamba fedha na dhahabu yote ni mali yako. Masima, mafera, beto, michanga, mabrike yote ni yako Baba. Bariki watoto wako mukazi zao za mikono, muufugo, mumashamba, mubuchuruzi, mukazi mbalimbali. Waingiapo watokapo wainuliwe, wabarikiwe, ili waweze kutoa kwa ajili ya nyumba yako. Haleluya. Ijengwe mahali hapa, waweke mateka kwa jina la Yesu. Fungulia wa mama baraka, fungulia wa baba baraka, fungulia vijana baraka. Wasimame Baba, wakujengee kanisa mahali hapa, na jina lako litukuke, na jina lako liimitiwe. Au nom de Jésus, amen.